Lexmore. Ndoda yomuntu omnyama, wena ndoda yomuntu omnyama, emandulo phaya ubulithemba, ubungumholi, ubungumvikeli, ubungumondli, ubungumkhuseli, ubulihawu lomuntu wesifazane kanye nezingane. Kazi ashonaphi lawo madoda? Phela wena ubuvuka ekuseni ngovivi, uyozama impilo engcono engalandelwa zizinkulumo kanye nokuchitheka kwegazi. Uma ngibuka kudele ngibona iqoqo lamadoda, ngizwa bewabiza ngamagama engingawazi. Bathi ngamaphara ngoba bangenishi kwisidakanyizwa, bathi ngabadlwenguli ngoba banyukubeza izingane nabesifazane laba bekumele ukuthi babavikele. Bathi ngama-Springbok, angisho mina inyamazane, ngisho ubaba bekumele ukuthi ebekhona empilweni enganeya wakhetha ukubaleka. Kazi liphi ikusasa lalelizwe? Kazi uphi unembeza emadodeni amanje? Kazi ashonaphi amadoda aqotho, inkanyezi yoxolo? Mama ndalila mna ngiyakhala mama, ilizwe selonakala nqonqalazo, sathane uhlasele mama, amanye amadoda asephendukilwa, lo mntwana usencane udlengulelana, lo mama wabantwana usumethilana, wendoda ke manje uzizwa kanjani, uhlukumeza